شام بخیر تماشابینان عزیز подписчикои ютуби ма ҳама каса чӣ хелен апаухарои азиз меҳрубон созен хубен. Каталоги мо 31 декабр тамом шудагӣ буд. баъди 2 рӯзаш уже муда компания ойликумона мегузарона. даи ойликм ма чӣ гирифтам? Инаи браслет ма бисёр мепурсанд духтарако аями Новосибирск ая зана гирифтагим тилофурӯшай ҳама мешиносаша даами Новосибирск. хай бинависен агар ки ман мепурсим иҷозатия, агар иҷозатия ман номераша дар ютуб мемонам. И камтарак ма дар хона да вазбинӣ мекард. Ман 10 граммаша гирифтам. И 20 грамма и браслетам. Ман 10 граммаша гирифтам. Тамошо бино. Ба инаи чалара гирифтам. Инаи чалара гирифтам. Инаи чалои майдачара гирифтам. Инаи калона гирифтам. Ва як цепчкаи дига. Ой гӯшпором аёдам бурома дар гӯшпор бо гирифтам дар гӯшоман. Ҳозир ман мегирим шо нишонтон метиҳам. Ина подписчикои азиз гӯшпором. Гӯшпором. Ина. Хушруван. Оли бо суратчон мегирам, суратошам мемонам. Ина. маҳқулум шудан рости гап. Хай яке бора як гала гирифтам. чӣ хеле ки медоне мо барои ҳами духтаромон худованд ака умри духтараки марам дароз куна. ҳами як духтар дорум, ҳоли миллионта орзу ҳавас дорум барои ҳами як духтар. худованд ҳамаи духтарои мову шуморо ба якумаш ба тани сиҳат бахти сафед бития, ба як бахт қуша пиршон куна ва худованд ҳамаи модарои духтардора занҳои хушбахт бигардона, хуштаманҳои хушбахт бигардона ки роҳати бигем ки фарзандошона дар давраи пиришон бинанд. худованд моро ба бигем ҳамун рӯзо бирасона ки арӯсиёи фарзандомона, шаҳиёи кӯдакомона бинем. ва кадоме ки фарзанд надора худованд илоҳи нам серфарзандчон бигардона, ранги мо орам орзу ҳавас кунана, фикри фарзандошона, фикри ояндаошона кунан. хай ана михе тамошобино дар комментария бинависен чӣ хела тиллои гирифтагӣ ма шумо дар маъқул ҳаст нест, ҳамихе давом додан гирам, харидан гирам барои духтар ма тилло ё не. албатта ки умрш дар дасти худованд аю, мо ҳама вақт барои фарзандомон бояд ки захира дошта бошем. иҷа тамошобино абед да манту кадестам. акам да ҳамсоягим зиндагӣ мекуна. очама рафтам овардам ки бо камтар қатимо бестам, бо камтар кӯдакои марам бибира бинан, меҳри бибира бинан. оча манту заказ кард. ҳам мантуи гӯшти мекунем, ҳам кадугӣ. ман хадам кати Муҳаммад кадугия нағз мебинам. очам кати Мустафо гӯштия. звола гирифтем. хай хулоса пиёзрезакунак ма дидена айфа берлика беҳад удобния, кадоми гирифтагӣ нестай, обязательно гирен, бениҳоят удобния барои самбуса манту аҷоиботай. дата зволаи калон гирифтам. мантупазака мами омеесай, омеес калонай 4 листи калон дора. иншоалло ҳами 4 лист шава басай мона. ана ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи шумо, барои дуоҳотон, барои табрикотон. худованд ҳама он шахсоне ки бехонаҳанд соҳиби хонашон бигардона ва худованд ҳама он шахсоне ки хона доранд боз соҳиби хонашон бигардона. ва ҳама каса даст ба дуо мебардорем ки худованд тамоми бандаҳои рӯи дунёша кадоме ки хона дар надора, худованд илоҳи нам ҳамаша соҳиби хонаву дари худшон бигардона. ҳама вақт мо дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯем. шуморо ҳам намоз хонде, дар ҳаққи ма ҳам дуо кардана фаромӯш накунем. худованд файзи баракати алоҳиша дар касбу кори мо, дар хонадони ҳар яки мо бирезона. ана ҳамин хел тамошобинони азиз, шумо марҳамат тамошо кунед то охири навор бо мо бошен. иншоалло боварӣ дорам ки айс пас наворҳои янхе шавқовар, наворҳое ки шумо дар маҳқулай ҳамхел наворҳо мекунам. бо чӣ гуна наворҳо барои шумо маҳқулай дар комментария бинависен. обязательно ба таъби дили шумо навор мекунам ки шумо тамошо кунед. ман навор кунам ба дили худам ки шумо тамошо накунед. и хелам намешава. дар асл ютуб тамоман пул наметия. тамошобинони азиз, ин чиста барои подписчикое ки ҳама вақт мара дастгирӣ мекарданд ва ма ба ҳамин рӯзҳо омадам расидам. чиста барои таъби дили шумо ма видеоҳо дар хизмати шумо ҳастам. кӯшиш мекунам як рӯз пас, 2 рӯз пас видеоҳои нав ба нав пешкаши шумо бикунам. фикра ақидаҳои худтона обязательно дар комментария бинависен. ман комментариҳои шуморо ҳамаша мехонам дар вақтҳои холигим. худо ба шукр, негатив бигем вапше нест.
خداوند هم آن شخصانی که نیگاتیو می نویسند خوشبختشان کنه، بایشان کنه که دیگر فکری بد نکنن آیز دیگران. انا میخیل اپا و خواهرای عزیز مهربانی ما، هزار رحمت الله مهربان برای تماشا، برای دستگیری. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن. اینا تماشابینا منتوی ما تیار شد برای من اشتری تعامل. من لیمون کتی میخرم تماشابینا، ولی با قسم لیمون گذاشتگیم چیزی بخورم لیمون کتی میخرم. تماشابینا امروز مده اپم دستفکه کده تورت به حد تورتی با مزه توفتسته و زیو کده میبینیم. اینا تماشابینا عجایب بود، تورتی خوش رو اسویچش بده، نه ماشالله بهترین عجایب بود. فصل خیلی پوشیده میشه، خیلی میشه به حد تورتی با مزه. هزار رحمت اپای عزیز برای تورت، برای شیرینی. سلام علیکم تماشابینان عزیز، ما امروز کچی گودکو بیرون برآمدیم شبانه. فاطیما همتون در رحمت برای کامنتاریاتون، به حدی بد بسیار بود، همش خوندم به نهایت. همه شما می ندارم برای همدردی، برای سخناتون همه طرفه ده. السلام علیکم تماشابینان عزیز، با شما هستم سعیده رجب و پروژه لیوس په پارتنر فابرلیک. امروز با تماشابینا ما راسپاکوفکا داریم. کوشش میکنم هر یک ویدیوم ده برای شما آن چیزایی که ما در کمپانی ما هسته و آن چیزایی که من خودم استفاده میبرم برای شما نوار کنم، ویدیو کنم. شاید که یگان کسی که شما قطعی ما کار میکنن همین چیزا را نمیدونین یا که پروست خریداری کردن میخواهن تمام. اینا سلفیتکه های کمپانی فابرلیکن برای چنگای شفنیر، کوخنی. چنگه بگیم که با تمام قانون قایدش میروانن. از کمپانی فابرلیک ما برای خما زکست کردم. ارتیکولش C249 C550 شخصانی که کار میکنن برای شما آسان کردم که زکست کنین. ارتیکولش گفته و از اول من شامپونا را برام تماشابینا. شامپوناش ما در بهت محکولن بسیاری ایوزه کازن. اینا tak انا ایوش همه یا خیلی نیستن تماشابینا، اینا هر خیلی هم وزید همه درباره همش برای شما معلومات میتیم. ای تماشابینا وای بوتانیکا شامپونای بوتانیکا بهت خداویان بهت کلینتی ایو بسیاره برای که качественный خوشرنگ میساده و вообще ضرر ندارن. شامپون яркость и шелковистость. так حاضر میخونیم که برای چیه؟ برای سری که رنگ کردگی باشه رنگش نمیروانه، موی سر غوصه که به قوت میکنه. ای برای همه نمودش بای موی سر میشوه. نگاه کنین انا ایش باشه شامپون بالزام بده. ایش قطعی بالزام یا جایی ایش بالزام نداره، ایش просто شامپونه. ایش 2 в 1 دبولش نیسته که 2 в 1. وقتی که هست کوی برای موی سر بالزام عدل نمیگیری، بفرض که بعد سرشویی موی سر تورای که خشک باشه 2 в 1 ش میگیری. ارتیکول ایش просто شامپونش 1281. ما بالزام استفاده نمیبرم تماشابینا برای که موی سری من خودش ژرنیای نقض نمیبینم. بالزام که کدوم یه روز پس با سرم پوجوغان میشه 77 70 کدومی که موی سرش سوخویای میتونه استفاده کنم.
иш боша шампун балзам ишам 77-71 беҳад неки шампунои хушруван ина хеле витамино кати ай ҳамин чизо тайёр шудагиян нигоҳ кунед два в одном аҷоибот анака составошонда нигоҳ кунед чӣ навистагиай укрепляет мега до корн волоси то решаи мӯи сара ба қувват мекунад то дарозии мӯи сара фоидаш мерасонад мӯи сара дароз мекунад мека шалковисти мекунад мӯи сара хушрӯ мекунад ҳамаш дар ин ҳаминҷа навистакай беҳтарин шампун сами главни қимат нестай ба нархҳои дастрас шумо метавонед ки харидорӣ кунед ин ҳами витамино бояд и витамино специально бигем барои мӯи сар инаи шампун сила и энергия бигем ки сила и энергия қувват мебахшида барои мӯи сари шумо так для ослабления волос и шампун специально барои мӯи саре ки слабияй тинукай специально барои намхали мӯи сар будай артикулуш 13-17 инаи шампунуш шампун глубокая очищающая и увлажняющая ҳам бигем ки то решаи сара тозаи хушрӯ мекардай ҳам ҳавор мекардай по полной программа так специально для жирных волос и барои мӯи сари ма будай барои эффективно удаляет загрязнения и остатки средства стайлинга масло аппепихи инами роғани инаӣ будай дадаронаш так специально барои мӯи сари ма будай бовар кунед придает блеск аҷоибот способ применияра ҳама медонем артикулуш 1273 анаи шампунош бо бигем ки суперский шампун глубокое восстановление беҳад мега мӯи сара ба қувват мекардай так масло амли доштай ҳозир мехонем ки бо чӣ фоидаҳо дора нигоҳ кунед биотехнологический комплекс так заряжает волоси и энергия мӯи сара бигем зарядка медодай и ба қувватш мекардай мӯи сара блеск медодай ба қувват мекардай и як гала витаминҳо доштай артикулуш 1883 хоҳишмандон нависен заказ кардан хоҳед ман заказтон мекунам айно мехадам арзонак так кондиционирующий шампун артикул 1896 иша мехонем масло ши доштай масло ши восстанавливает поврежденную кутикулу и защищает волосы от потери влаги ҳастанд мӯи сарое ки қоқан краска мекунен ку зарар мерасонад фоидаи калон доштай мӯи сара ҳавора ки гладки хушрӯ мекардай биотехнологический комплекс интенсивно укрепляет корни волос беҳад решаи сара ба қувват мекардай заряжает волоси энергия мӯи сара бигем зарядка медодаиша и питательный самое главное ҳамин мӯи сари шумода фоидаш мерасондаида хеле рувақ неба то ҳамин дрини мӯи сара фоидаш мерасондай беҳтарин ҳар якташ мегӯм ку витаминои худшо надоранд шампун объем кадом мефурӯшад ки мӯи сараш объем небеста ин ҳамин шампун барои шумо 1886 так укрепляют структуру волоси увеличает толщину волосы придает объем и густоту мӯи сарое ки мехоҳем ки объемни бошанд пух бошанд ғавс бутованд марҳамат специально шампун барои шумо ина и шампунуш боша против перхоти ҳастай мӯи сарое ки перхот доранд мӯи сари кадоме ки сар бисёр бухора значит перхот дора обязательно гирен истифода кунед устраняет перхот нормализует работу сильных желез и микрофлору кожи голови ҳами мӯи сара гуфтам ку сар мехӯра ана муғора ҳамара убират мекуна ана перхоти сартона и пусти мӯи сара хушрӯ мекардай артикулуш 2767 марҳамат духтарои азиз чӣ хел даи хеле компания кор намекунӣ ман адата гирифтам бо аи не ки ёро ман мефурӯшам тамошобино
ман ёра мефурӯшам, барое ки ман бизнесмени компанияи Фаберликам. Не обязательно фурӯхтан, кори мо не обязательно фурӯхтан. Бовар кунед, самое главное иҷа команда сохтана. Фурӯхтан не обязательно. Инаи шампун защита цвета. Так, водоотталкивающую пленку, которая защищает цветной пигмент от вмывания. Я намуд мега килёнка мебахшида дар тори мӯи сари краска кардагии шумо ки ана мӯи сари шумо вообще мегем ранги кардагиш намерафта. Ина и против выпадения волос. Барои чи майдака? Барои ки ин специально бигем шампуни доругия ки мӯи сара ба қувват мекунад ки мӯи сари мо нареза. Тамошобино. Так, регулирующий шампунь для жирных волос. Бо барои мӯи сари мабдай 1670 и против выпадения. Ҳай бовар кунен аҷоиботай ма аи беҳад пештар бисёр мегуфтам, чанд қаштакӣ надоштам. Аи и карат заказ кардам 1670 артикулаш. Дутта заказ кардагием бо диден, дутта заказ кардагием. Иш боша шампун балзанд ва батном. Ин новинка ҳай, тамошобино. Ин новинка ҳай, нав буромадагиай дар компанияи Фаберлик. Уже сета шидмат тамом мешавад дар ҳамомо. Беҳад удобняк, хушрӯяк. Ҷои бирам да сумкачам қатъӣ мебарам. Шамаро медонем ку тез-тез ҳар ҷо мерам. И инаи грандиозни бигем ки вай барои стирка 20 стирка дар ира истифода бурда мешава. Парфюм для стирки в гранулах. Маънои гранулах кругли да маънош. Хулоса камакак да стирали машина да дарини барабан меандозӣ и буш ба тамоми хонаҳои ҳамсояҳоро меравад. нигоҳ кунед. ҳам клиенташ бисёр ай ки ҳамин каталоги сар шид тамом уже бисёр духтаракоиро намеёванд. Як дам да коргарои Фаберлик хичон барои хичона мегиранд. Инаиш зардаш ҳар душмада беҳади бад маҳқулай, беҳади бад. И барои аромадиффузер барои вай гирифтам. Дорам ку аромадиффузер масло ҳай да даруни ҳамо меандозам барои бӯи хонаро хушрӯ кардан. 1294 артикулои ёрам бугум. Духтаракое ки намедонен обязательно заказ кунем. Ирам новинкаи у қайнаш да ин Фаберлик буромаданша 3847. ай ҳар душам попробит кунен. 3845. баъд инаи духи дӯст медоштагии шӯйма яка дошт да мошинаш тамом шуда камакак мондай. Занакҷон гуфт заказ намекунӣ? Гуфтам бо ҷону дил нахозани та дар Фаберлик кор кунам барои тра духи заказ накунам. Артикулаш 3557 и барои шавҳари меҳрубони ғамхорам алҳамдулиллоҳ худоба шукр мекунам ки мора худованд соҳиби шавҳари меҳрубон гардондай. И знаменити духи компанияи Фаберликай буш аҷоиботай аҷоибот. ҳамихе буш хушрӯайне буша букашидем шокадам и шавҳар ме постоянно ҳами истифодаем барои шавҳари ман беҳад маъқулаш ҳами духи. тавсия метим духтаракои гирифтагӣ нестен гарантияш кати маъқул мешава барои шавҳаротона гирем. И духи дӯст медоштагӣ хадам. Духи дӯст медоштагӣ хадам. ҳами праздники соли навида дар гудакои вай маълимаҳои гудаком духи заказ кардам. ҳамоқа маъқул шудаашона какая приятная запах мега. И ман духи ринатара нағз мебинам. боян ҳамун духи сирхаки дига буромадаги дар Фаберлик боям нағз мебинам. ирам беҳад нағз мебинам барои ки бӯи гули садбарг бӯи мегем ки резкияй беҳад ман нағз мебинам. одамое ки бӯи мегем ки хеле слаби нестайда и бӯи ки ҳамин меги ки духи задагӣ нағз мебинен. марҳамат. баъзе артикулша мегумтонам. артикулаш 3082. як коробкаш тамом шид. тамошобино ду коробка ҳай. инаи коробкаш бо
барои дарора, барои трезоҳора ина хеле гирифтам, барое ки хонаҳои ма балконаш бисёри бадай. Балконои ма бисёри бадай, барои ҳамин қама заказ кардам ки ана ма чапанаҳои кадами коробкара ана мешӯида можна шуштан дар сета дари балкон дорум. Артикулаш 348 беҳад удобни хушрӯвай барои шуштан. И тамошобино ина хеле заказ кардам ма. Якум бор ма заказ кардам. Спрей для очищения ванной и душевой кабин. Барои чӣ ма хеле заказ кардам? Ма хеле яҳуи мекунӣ нағз намебинам. Инам хеле нағз мебинам ки инам хеле ҷай кнопкача дора, защита дора бо ранги освежитель. Мешапиву мешаки барои тоза кардани ванна пана короче 391 артикулаш. Так, дальше 5 наводитель заказ кардам барои куртоҳои мактабии кӯдакҳо. Мустафо ҳар рӯз куртоҳош бури ручка меояд, инами беҳад тозаи хушрӯ мекунад. 327 ай Германия, производство Германия бо Фаберлик калоношон ҳамкорӣ якҷоя мебуранд. Хулоса барои ка эмблемаи уҷарам задагиай 5 наводитель кислородни ҳами чойни ки доғ гирифтагӣ да як каплиш медозӣ ин мехамекини намешакиша сап сафед мекунад. Оли ма шумо да эксперимент мекунам. Инаи бигем барои унитаз самый любимый ай ҳама чизи дӯст медоштаи ма инами ай гарантияш кати кадоме ки гирифтагӣ набошен гирен маъқул нашид ма дароиш кунем. Так, артикул шаҳози ма меёбим на 898 бушда ма гап надорум. Ҳамин хеле хушрӯ тоза мекунад. Для жёсткии вода беҳад хушрӯ тоза мекунад. Туалетҳои шуморо ма дута заказ кардам барома. Так. Дальше инаям ваяй барои стирали машинаи ультра кондиционер для белья. Кама какша меандозӣ аҳамият додан. Ма ҳамин хеле запахора нағз мебинам. Бӯи глиссадбарг, бӯи рескира. Анам хелеора ма беҳад дӯст медорум. Артикули иш так C853. Дальше ай ҳама чизи хадавое ки любой время любой кас мехараша. Косаву тавақ чизое ки зарди чиркин мешаванд. Ҳамин 2 бор 3 бор да яз сковородка кашка бирон куне гарантияш кати гирдош зарди часпа ки чиркин мешавад. Инай кати мешвен даже нашвен бумонен ай болош брезен тамом ҷош да тоза мекунад. C119. Дальше тамошобино инаи масалан кирта тозаҳа я варадникаш доғ задагия якия кофе пофе мереза мешапи камтарак меси салфетка кати мешаки тап тоза мекунаи барои сумкачатон. C151 универсальный спрей 5 наводитель барои кроссовкиҳое ки парош сафедай зардай куна раҳда рафтест ягом ҷира меҷиқи ё ки доғ мезанаяд чӣ мерезони кроссовки сафед ман постоянно намепӯшам. Барои сумкачаам гирифтам. Удобни хушрӯвак. Артикулаш C151. Аи даже ма 3 заказ кардаги будам. 4 ҳиш надорам дига ман чи заказ кардам. Инаям 5 наводителай. Так иш бо бигем ки реаксияи близнара метия. Нигоҳ кунен. Беҳад хушрӯванд. Кадомет гирифтагӣ нестен обязательно гирен. 328 полотенцаҳои кухнӣ ҳамаша як тар мекунен, овгардон мекунен, ҳам буш, ҳам доғ, ҳама тарафа мерава. Мило для кухни, устаряющий запах и специально барои кухни. Масалан, я овқот па овқот мехӯрем, моточко ба даст мехӯрем, бӯи даста сразу меравона. Артикулаш C203. На тамошобино и симак ба губка с металлическим нитью для уборки. Ҳам губка ҳай, ҳам симак, бигем 2 в 1, да. Артикулаш так ози меёбемша артикулша якум бор ман гирифтам, дидам сразу маъқулам шида видаш да корзина 910 434.
و 3 تا پاراشوک دیگه گرفتم. پاراشوک در خونه ما هر روز 3-4 بار ما استرالی گیریون میکنیم. 3 کودک مایده خودم ای کودک دا بعد اینم خیلی خلاصه آدمای نمازخوان مخمون چخلیم هر روز استیرکا داریم. پاراشوکای компания Faberlic супер порошокан. Просто порошок него супер порошоки 3 в одном. Аҷоиботан. Беҳтаринан. Барои кашкати тавсия метим тамошобино. Инаиш артикул 16031 салфетка универсальная. Хо шкаф мешакли, хо кухня мешакли ихтиёрот. Анаи закази имрӯзаи мо тамошобинони азизи меҳрубони ма.